Hei te rā tapu e tū mai nei, ka tere atu tētahi tira waka moana ki ngā wai māreparepa o te tai rāwhiti. Ki te tautoko i te porotū a ngā iwi o reira e pāna ki te mātaitanga o tō rātou papa moana mo te kōhinu. Kei a Mikey Sherman ngā whakamahuki. He waka kua tope i ngā wai o te ao, hei whakahe i ngā mahi tūkino i te tai ao. I nāia nei kei te whakarite ia mo tētahi porotū ki te wā kāinga nei. We have a duty and a right to state our opinions, and we can use our boats on the water to visit areas where many people can't get to, like 12 miles off East Cape. Hei te rā tapu e tū mai nei, tere atu tētahi tira waka ki ngā wai o te tai rāwhiti, hei whakahe i ngā mahi tirotiro penehini a te kamupene o Petrobras ki reira. E ai ki tētahi o ngā hapu o te tai rāwhiti, te whānau atu whakairiora, kei te noho taringa kōhatu te kāwanatanga. Kei te tino pukuriri mātou, me te hōhā no hoki, e kore ngā kaihautu o era kamupene me te krauna no hoki, e aro mai ki wā mātou hia. Ko Petrobras te umanga tuatahi no tā wāhi ki te whairaihana mō tēnei tūmahi ki Aotearoa, e rima tau te roa o te raihana i tēnei wā, e hōra pāna i te whanga o rau kūmara, te kaumārua mano e torurau e toru te kaukoia kiromita te rahi. This frontier oil exploration, it's unproven technology, or what it has proven is that it can go wrong, and when it does go wrong, there's very little we can do about it. The spill in the Gulf of Mexico obviously is the big example of that. Hei te rā horo e tū taki ai tēnei tira waka me te whānaua apanui ki whangaprāua ki reira hui tahi ai mo tēnei take. E hara i te mea koe nei anake te mahi, engari kare kore me whakatakoto tētahi mahere me ki munga wiki me ngā marama kei mua i a tātou. E ai ki te kāwana he nui ngā hua ka puta i te mahi nei, engari ko te pātai a ngā iwi, he aha te papa. Mikey Sherman, Te Karere.